Nikola Tesla. Čovjek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti. Ne želim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim što nemaju svoje. Da, istina je da uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. Misliti se može i bez novca u džepu. Prirodu ne treba pobediti, prirodu treba razumeti. Priroda može postići iste rezultate na različite načine. Instinkt je nešto što nadmašuje znanje. Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka. Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Praktični uspeh ideje, bez obzira na inherentne mogućnosti, zavisan je o stavu savremenika. Naumio sam da sav svoj život posvetim radu, iz tog razloga odrekao sam se ljubavi i društva dobre žene, a i više od toga. Vreme ne postoji. Ostavimo budućnosti da kaže istinu i izračuna svakoga prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost je njihova, budućnost za koju sam ozbiljno radio je moja. Nijedno društvo ne može postojati i razvijati se bez stroge discipline. Kada se prirodna želja razvije u žudnju, približavanje cilju ide ogromnim koracima. Nije veliko zlo ako student pogreši, ali ako veliki umovi greše, svet će skupo platiti njihove greške. Ne postoji ništa što bi moglo privući ljudsku pažnju i zaslužuje da bude predmet proučavanja više nego priroda. Razumeti njen ogroman mehanizam, otkriti njene stvaralačke snage i znati zakone koji upravljaju njom je najveći cilj čovečijeg razuma. Kakav je rezultat ovih istraživanja, pokazat će budućnost, ali kakvi god da budu i do kakvih principa možda dovedu, meni će dovoljna naknada biti ako bi kasnije bilo priznato da sam doprineo delom, koliko god malim, napretku nauke. Kada posečem prst, boli me, prst je deo mene. Kada vidim da mog prijatelja boli, to boli i mene. Moj prijatelj i ja smo jedno. Naš put unaprijed je obeležen pustošenjem. Svuda je veliki gubitak vremena, napora i života. Život jeste i uvek će ostati jednačina koju nije moguće rešiti iako sadrži neke poznate činioce. Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu, zadužio Europu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito Velike Amerike. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo u svetu. Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju. U stalnoj samoći postaje oštriji. Da bi se mislilo i pronalazilo, nije potrebna velika laboratorija. Ideje se rađaju u uslovima odsustva uticaja spoljašnjih uslova na Tajna pronalazaštva je u samoći. U samoći se rađaju ideje. Kad bi se sva mržnja mogla pretvoriti u elektricitet, bilo bi dovoljno energije za cijeli svet. Delovanje čak i malih bića dovodi do promjena u cijelom svemiru. Mozak ne vodi stalne zapise, ne sakuplja znanje. Znanje je nešto slično ehu koji narušava tišinu da bi oživeo. Moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgro iz kojeg crpimo znanje, snagu, inspiraciju. Nisam pronikao u tajne ovog jezgra, ali znam da postoji. Ne trebaju mi modeli, crteži, eksperimenti. Kada mi se rađaju ideje, počinjem da gradim uređaj u mašti, menjam konstrukciju, poboljšavam ga i uključujem. I potpuno mi je nevažno da li sprovodim ispitivanje u mislima ili u radionici, rezultati su isti. Je li vam poznat izraz ne možete skočiti iznad glave? Ovo je zabluda. Čovjek može da uradi sve. Velika misterija našeg postojanja tek treba da se otkrije.
može se ispostaviti da čak i smrt nije kraj. Najviši cilj ljudskog razvoja je potpuna dominacija svesti nad materijalnim svetom, upotreba sila prirode za zadovoljavanje ljudskih potreba. Savremeni naučnici duboko razmišljaju umjesto da jasno razmišljaju. Da biste jasno razmišljali, morate imati zdrav razum, a za duboko razmišljanje može se biti potpuno lud. Kada sam bio suočen sa nekim iscrpljujućim zadatkom, radio bih na njemu i vraćao se ponovo i ponovo dok ga ne bih završio. Tako sam praktikovao dan za danom, od jutra do noći. Isprva je to zahtevalo snažan mentalni napor, usmeren protiv sklonosti i želja, ali kako su godine prolazile, ovo suprotstavljanje je slabilo i na kraju moja volja i želja postale su jedno te isto. Takve su one i danas i to je tajna svih mojih uspjeha. Koliko ljudi me zvalo sanjarem, rugajući se mojim idejama. Naš zabludeli, kratkovidi svijet. Sudit će nam vreme. Svako treba da smatra svoje telo neprocenjivim darom od svih onih koje najviše voli, veličanstvenim umetničkim delom. Neopisiva lepota, tajna koja leži u zamisli ljudskog postojanja, toliko je suptilna da je reč, disanje, pogled, čak i misao mogu da je povrede. Neurednost koja umnožava bolest i smrt nije samo samouništavajuća, već i neverovatno amoralna navika. Intuicija je nešto što je ispred tačnog znanja. Naš mozak posjeduje, bez sumnje, veoma osjetljive nervne ćelije, koje nam omogućavaju da osjetimo istinu čak i kada je još uvek nedostupna logičnim zaključcima ili drugim mentalnim naporima. Ovo je problem za mnoge pronalazače. Nedostaje im strpljenje, nedostaje im snaga volje da rade nešto u svojim umovima polako, precizno i jasno, tako da tačno osete kako će to funkcionisati. Žele odmah da ispitaju prvu ideju koja im padne na pamet i kao rezultat toga troše mnogo novca i mnogo dobrog materijala, samo da empirijski utvrde da rade u pogrešnom smeru. Svi mi pravimo greške i bolje da ih pravimo pre nego što počnemo nešto da radimo. Naš svet je uronjen u ogroman okean energije. Mi letimo beskonačnim prostorom sa nezamislivom brzinom. Sve se vrti okolo, sve se kreće, sve je energija. Mi imamo težak zadatak, da pronađemo načine da izvučemo tu energiju. Tada, izvlačeći iz tog neiscrpnog izvora, čovečanstvo će krenuti gigantskim koracima naprijed. Ovo je paradoksalno, ali istina, kada kažu da što više znamo, to više neznajući postajemo u apsolutnom smislu, jer tek kroz prosvetljenje postajemo svesni svojih ograničenja.